Tala Fou o se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. Ua tali mai saina i le whaasaina e Ausetalia o le TikTok app mai telefoni whea vea i le malo, ma o whaelo e saina o le mea le ta ua o le so ona whai o marusianga whaastete abuse of state power. O le so umpo le ofiso le vai whafo a saina Mao Ning na whaia ia saunoanga i le mai o le fora sanga mai le loia siri o Mark Dreyfus a Ausetalia na ia ta wai o le sālea na fola na nafi e te tau na whaaloa ia loa le whaangaio ia pe a whai wa mawhai. Whai roe Mao, o lātou whaalongo i di poti ma ua whaaria fo iso lātou manatu i a Ausetalia. O na te tonu rawa saina i le te tau lawa na whaao ngā le tūranga o pui ngai whainga ia whaanei o na pō, digital ma tūranga whapea e tāo whiai company mai whafo e ale le so o na whalo fua o le tūranga o le pui ngā le atunu rautele ma le so o na whai o le malo si whaastete. E tō tōru tamaiti wari potiere so ua ato e re to o whao tangata ua maari riu se whara lawe tau ta vale i se taulanga i New South Wales le nei vai aso. Ua ta ua le 7 News na wala awane leo le whara lawe le i whetaula i ngā ala e Research Road ma Turak Road i le pitonu o Yanko pe amara 5 kilomita le tu i Sauteo Leeton. Whamatala leo o se ta vale na wheto ai ma se pou ma se ea ne ai ma tofu i se vaenga o ta whetua i le vai ma sa u i lalo le whale o le ta vale le ataimi. A o au fia i tangata na iai le ta vale na i tamai te tolu o tama uma se fulu tasi ma le se fulu lua tausanga na mātitua a toa ima le tamai ta i e tolu surono tausanga whai mai leo e a inga uma i lātou wia. O le whamtaranga leo na mariri uma i lātou wia le i o atu le fisosoani whawave ia maulo o whaia nei su enga. Ua toi whamatu mai seisi la pata inga e whatatau le Japanese encephalitis whapupu JE ma ua whailoa le a tele so na la matianga i tangata i le teimio malolongo le eseta a mai se lawa le tu i saute se sae o Ausetalia pe ona whamanino i se ripoti. O i lātou le whaitūrea wala pata i mai e fōmai o le atu langa e ono a fia i se vaenga tele o tangata i vaenga o le APPCI ma o se tūranga le ua maua i su enga fau sa whaia. Lo ua whautua ina tangata lo au mau maasiasi le tu i mātua Victoria e lata i le Murray River e aona whaitete. Sauni fo i mo puipuinga. Wai mai so enga mai i la tolo o a fiera ngase lea o le ai tangata e whaate tele ina atu le tinga ina mai uina a fia ini a fianga tau le mafofau. Professor Rangolango Deborah Friedman o le iloilonga na whaia wa wha malo si aile manatu o le JE po le Japanese encephalitis o se ngase mafua mai le namu mai tele so na a fianga ma wha matau le soifua o tangata i vaenga umo o Ausetalia. O le whaamanatu atu ina mai a whai o whai malanga i nisi no fuanga i nei e seta i a maru puipuia lau tangata mai namu. Ua lipatia mai lo tinga ina se tama i taima se adi o lo whaamanu adia fo i whaata se ma se tasi adi ua pu eina i se whaalawlawe ua lipatia mai reitu i mātu i se sifo me le pone. Taunu watu le reo le whaitua ingo Atwood po le te ala i tite o le afo le whae le waweao ma mau atu i eile tina e ono sefundua tausanga i tinga ina manuanga o se tamae ono sefurufitu tausanga e feo lolo manuanga ma avena atu umai la ue le whare mai a o le isi ari e lua sefuruiva tausanga na pu e leo ma tong fiti e paramedics. E talitonu leo e maasani umai la tau e tolu nei olo o awhia le mata upu ma o lo o wha ngā solo nei iai a la tau suesu e ngā. Ma le tala mulimuli, i le mai o le sefurulua masina o le whaopopo peo le tutongi o Fale Rent, wānginga nei se isi ripoti le Channel 9, wa tu ina mai eise la pata inga o le whaitau miliona o tangata maututongi Fale Isini, o le ato e whaopopo pea maftianga le nei tausanga i le sitia pea o Fale Maututongi. O wha maumaunga ua whaeroa ai o Fale Maututongi o matua i maua lunga le tau le teminei, ma e le ngata i Fale tūlata i taulanga, ai whapea fo i Fale ino fuanga mautua. O ai e pei o Sydney, Brisbane, Adelaide ma Perth, le olo o mātele ina si itia tele ai le tau. O se tasi lava le nei o whaafita auli ua le tasi se stete ma territory Ausetalia o awhiai, ai e fōringa o se mawhatianga ta atele lea mō tangata e sa idia whale maututongi ai. O nisi, o na ua le ai tele ni whale ma tūlanga whapea, wau mawai ta vale ia malunga fo i o le ala tele. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mole nei fo ia salulu tātou whelua i fo ia taiao i seisi whapoponga. Manuia whiau mga ruenga se o tātou tunu o whenga iai whasoi fo ia.